Oi. Kenalan sudah. Nadulok mo. Yok, lang mo lang kung sino niya. Awas ba doon? Kontol ya. Eh, jangan. Aman. Tulong nga. Ay, naik na nila. Ang gusto ko nga hiji. Dua kilo. Anda, tolong. Ayah deui amuga. Ayah deui guys, ayah deui si Aum. Tulong nga. Naringit mo. Ya, paling kita nitin ya. Sa. Ay, ito hiji. Dua kilo. Ih si Aum ngulungit boy. Dari tadi anjing.